جیان عمر پارلمانتری کرد برلینه میوان منکک جیان خیراتی نزیک و آگاداری روشا کوچبرانی آلمانیا و ریل وان بگردی و سینوری خواه تنتر بکه اوه ببس هدم که کوچبر ادی نکاربن براستی بین آلمانیا اگر هاتن جیوش آلمانیا بین درخستن روشا وان دبت چه؟ ایوار باش کاک دل بخوینج بوتا و بوتا ماشوانی هیجا براستی ام تفت زانن پرسکریکا پنابریه بو پرسکریکا کی گله کی گرینک نبس المانیا سراسر اوروبا پارتی راست پارتی نچار پرست بی هلبجارتنا سرد كوند هلبجارتنا دا اف پرسکریکی گو پنابرجی جارنا دکن وکا اف ایریشا یا باجاری زولینگن چه بو گو سیکس درباره وی ده هاتنا کشتن کسی که گود بیجه از بناوی رخصتنا ترور یا داعش المانیا وی کاری رابو دهیلن گو پارتی سیاسی داخواز الجمعانا چه بی گو پرسکریکا پنابریه سراسر چاره سر بکن ام زانیم سال 2015 و کاک دل بخوین و هنجی منگلک سر ده آخوین درو داو دا تدکاری بیجه المانیا ری وکرج تایبتش پنابرش سوریه بتین بس یجی افغانستان جوا ولاتا تمامتی روجلاتا ناوین تین گلکی راحت بو یعنی ایگو دگها المانیا یعنی دگها اوروبا تدکاری بشخورا بیجست که تخوازنا هرمکی جان ولات هنک دچونه سوید هنک دچونه دنمارک هنک دهاتنا المانیا آریکاری جوارد دان تقدم عندن افتب دباوریام دا و د وی پیش روزان نزیک دا نما ببی خوازن گو سیاستا خود گشتی بگهرن همبری پنابرا و سینوری خو آسیب کن تایبت اپوزیسیون جل المانیا گلکی داخوازه بی پشتکی كاك جيان يعني وتشبه مثلا او كوچبرين كو اقامه سالك استاندنا اقامه انساني استاندنا يعني و اقامه وان ورد ريش كرن يعني براستي روشوان ماينوان المانيا كذا خطره نه معنینا ایگو کسی ایگو یاسای آلمانی خرقنا کی و ریزی بدی یاسای آلمانی تشتک جینا اللي استكارم بيجم ويد va هيبي ورد وصالا وري هالبجارتني قشتين الألمانيا باورد كما و ايدي او كسيب اقامه صالك بوارب من حمايتي بوارب وقلك زحمت بيجو كاربن مالبات اخو بكشينا المانيا اف مساعدات ابوري ايجو دانا بنابري ايجو بصما وانا الولايات دي هبوك البلغاريا او كس نهبريا حكومه ستاند امنما ايدي ت اريكاريا ابوري ددن وانا ايجو بصماوينا الولايات دي هبد فيدر كبيج المانيا هربي ولاتي هكر او برزاخ ونچو ام فيدر انما اريكاري دنيدش بوغو مجبور كن چارسر مجبور بكن گو خودر كبي كسي گونوتينا المانيا و ايدي تديت دادگاه كالماني جي المنستريج بريا چند هيوه كي برياستان دا پنابركي جريمت مكربون هاتبو المانيا باجار حسكي بو خواست الفيدري ما في پنابري محكمة بريارتي دستان و جارة يكمين الالمانيا مع دادگاه كلو برياري دستيني جو روش سوريا نمع وقت سالة 2015 جو هركس وري اما في پنابري بدنا دا و ايدي تماشكن هر يك كا جبوچ هاتي في ولاتي چل سروي هاي ولاتي وينادا افتف گوهرتنن دنرينا مدا و ازدنا في سياسة الماني دما وينما ايدي وقت بري بكري به هركس وري والفيدري بيجي تایبەت ئەو کەسی گۆ کار ناکن کەسی جوان ئێگۆ تێنە بێدەرێ ئێگۆ کار ناکن یان ئێگۆ کارێ بڕشتکن یانجی ئەو کەسێک گۆ دچنە سەردانە وڵاتی خۆتکن وێت حەقی وانادە گەلک بریارنە هەشتوە مەستاندن کاک ژیان تشتێکی دەن ینی نا کەسێک بەرێ هەر کەسێکی کوژ سووریێ دەچوش بەرکو شەر بوو ژیانە من دەگوت خەتەرێ دێ لە ئەڵمانیا سەرین مافی پەنابەری دەستاند ئیقامە دەستاند ینی ئیقامە دا ینی 3 ساڵان دائیمی نەباوەجی ئیقامە ساڵێکی دەستاند ادي او اقامش بوان نای پیشکش کردن جبر کل سوریه روش بر باشتره یعنی بله وساتی گفتگو کردن نبس ولوج پارتیا خریست دموکرات تزانی پارتیا یکیتیا کریستیان المانیا آخری مزنجی و ممکنه سالا ورب کبت حکومت دبیجی او پنابرش سوریه تینیان افغانستان تین تدید او پنابره گلزوری رابو بی کاری
یەکی سووری بوو دبێژێ ئەمێ بانا ئیدی ئەم پاراستنی ددنەوانە ئێگۆ دبێژێ ئەش سووریم بازڵە یانش ئەفغانستانیم بازڵەیش تالیبان ئۆکێ سەر چاڤالێ ئەم پاراستنی نادنەوە ئەڵمانیا ئەمێ وەڕێکنە باژارێکی ئەفریقی وەکە ڕەواندا مەسەلەن ولوێ دەرێ ئەمێوە بجی بکن حتى گۆ ئەو سەدەمێک گۆ وڵاتیوە دەهەنە ڕابن یعنی ئەف هەموو تێنە گفتوگۆکردن بەس ئەس باوەرم وێ یاساییە ئەڵمانی خۆشی وەرنەگوهرتن یعنی ئیدی هەر کەسێک گۆوەری بێژە وڵا ئەش سووری مەکان ماف بدنە من نەماوەی کار بنە بدنەوەوانە ئێک گۆ بڕاستی چ شتێکل سەروی هەبێ و بەس کاک دڵبخۆی نقطەکە دیژی هەیە هەکەتە دەرفەتێ بێ gelek penaber yani evjî îro perlemanê de guftugû serkirin diçine welatê xwe serdana welatê xwe dikin bi hezara raport cem hikûmeta Almanî hene yek heye mes'ûleke wî naxistina taybet ji bo got vê meselanê çareser bike ew guftugû dike wa welatê derdorê Sûriyê derdorê Efganistanê re ji bo got informasyona malûmata bidine hikûmeta Almanî kîtê welatê wane bi pasporê ecnebî derbasî welatê xwe dibin ji ber got piştî vegirne Almanya mafê wa ji wa bistênin berê jî ev yasayî hebû lê nedihata tebqandin îro Wezîra Daxiliya Almanî got em ê vêna êdî bitebqînin û em ew kesê got her nesî serdana welatê xwe bikin bêgo sedemek cim we hebe wê werna mafê penaberî ji wa bistin ev ji bo xelkê me Rojavayê Kursanê jî ew haya kek jiyan mesela kîne yanî êko îqame standine lê ne hem welatî ne ewanan nikarin biçin welatê xwe bi serdan ên hem welatî ne û êgo sedemek giring cimîne bê sedemê giring hebin dikarê bê hem welatî jî bê bi mafê penaberî herî meselin bavê yekî çorehmetiyê dayika wî nagelekî nexweş e heger sedemek cimî hebê dibêj hikûmetê re bêjî li Almanya sedemekî wil cimî heye û iznê bistênî lê weke berê got her yek bêje wela zê her me serdanê zê her me ji xwe re welat bibînim û ne hem welatiyê Almanyayê mafê penaberiyê pê re heye divê got zanibê ew gelekî rîzîkok mezin heye got ew mafê xwe bixisirê heger jê standin hikûmet dibêje îdî qet nema mafê penaberiyê didine wa kesa gelekî spas giring bûn bêguman ev tiştê ku te gotin nêzîkî yani 3 milyon xelkê me li Almanya hene divê êdî hişyar bin kek jiyan ji ber ku berê diçûn vê derê sûret digirtin selfî digirtin nergîle dikişandin û sûretê xwe belav dikirin û êdî ew kêfa ji bo wan nema zor spas parlamenterê Kurd Cihan Umer ji Berlîn.